Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Mayap auto kabalen. Nakatamo pong Kasuelo keti Pampanga lakwas nung mipapagkwento tamo po keng kaya katamong amanong si Swan. Ikit kaya naman po kay ngaluwak mabasan. Hausan dyan muna mga indong dilang Kapampangan. Mayugto na kayo po kanyan? O kasalungsungan nyo pa mo pong mamangan. Dakal pong salamat na makatutok kayo po uling burimi. Dakal kayo po babalo at mag-enjoy kayo na palang kanyaman na may pagkwento tamo kay amanong si Swan. Nano pa po, makipagkwento tamo pa mo po kabang maugto kayo o kaya magpainawa kayo. Ako yung putok ng Kenny, kakataka na hanggang po po atang alauna. Live na live tamo po kayong CLTV 36 News and CLTV 36 YouTube account. Ang po nung ala kayong internet, sabihin nyo po, pamali tayo ka rin siking yung balin. Alang internet pero bisang malbe, live tamo naman po kayong channel 36. Nano pa ta, ibiyemi po kaya kayo ining balitang mega palyari keti po labuad Kapampangan. Nano pa ta, ing amanong si Swan ang papoy kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, kaya katampong pamitalamitam ngening, Biyernis, aon sining, Agosto. Nano po muri ng sabyan, kareng magobra keng gobyerno, kareng hanggang ngening, obra, magsaya na kayo at excited na kayong tuklo, ing alas 5 ba kanita mamanuli at magpainawang aduang Aldo po. Itamo naman po magpainawa tamo naman kay nga metong oras sa pami pagkwentuhan uling Saturday Sunday apin po itay nga oras o Aldo para magpalaguya yung kaya kayong atching malago. Po? Pagmananman ko langan po, deng sega na ganang makatutok ngayon king live tamo. Makyabe kayo po king kaya katamong kwentuhan, magpa-shoutout kayo po at mag-comment kayo. Nung atin kayo naman pong share tungkol po king kaya katamong kasebyan ngayon Aldo. O yan po laganas po akakitayan daramdaman tayong sabyan dere nga mga tuwa. Makaba, iki, ngara po karenganak. Ikay po, nano po kapilan niya po, maging makabang iki, meto nga tao. Share you po kaya. At ngayon naman po nga onsi, o Reni po, magpa-shoutout para po kay greetings na karen karelang kakaluguran keng Biyereng mag-birthday ngayon Aldo. Wow! Happy birthday po! Ninupuwaring Kapampangan ni makakilala aking kakatamo pong kakalumuran at artist pag marabol tamo. Yung tao kay gulot ning Odyo, kaluguran da ka? I-miss Ara muna, 50th birthday na po ngeni. Happy birthday pong dakal-dakal king kakatamo pag marabol ako. Komedyanting Kapampangan, Miss Ara muna.
Happy birthday mo naman po, kang Koyang Rolly Bautista, ne? Birthday mo pala, Kuya. At ikayungan po, ne? Rangiga na mag-birthday. Itang kaya katamong pansit. Ngarareng mga tuwa, pupututan kapag pagtauyang birthday. Baka yung kumabagi. Nung ikayo po na, at ikayong buring pa-shoutout, ka rin pampundara tanga Aldo, malyari pong isend letra letrato na po rin kaya kayong buring pag-greet, baka nita naman po akit dala itsura, rin kaya katampong birthday celebrators. Kaya nga, pami katago na ini, muntata na po ka rin kaya katamong balita. Balita, Keti, Labuad, Kapampangan. Maluwat na po kanong malilyaring albug king Enlex king Dane ning Tulaok San Simon inyamu migit niya pong malalangin ni. King kwento ng Engineer Fer kailaw kanita pang administrador na ning syudad may bubuklat na kareng meetings da kaya ba yung Enlex apang DPWH ing pa magresolba sana king problema. Inyang ni adwana keng Enlex na midinan mo naman pansin ing sitwasyon kareng at lupong tete ning Enlex king syudad nung nuka rin magkasakit la naman palang dadalan king lalam ren tao ang poreng motorista. Ay ning report. Kilog ning halos paruminggo may babatala reng motorista keng sobrang traffic king Enlex, partikular keng San Simon, pauli ning albug king dalan. Minabot keng maygit 10 kilometro ing pila dareng saken, kabang at 2 hanggang 5 oras ing pamanayang kumusad ing trapiko. Kwento ng Engineer Fer Kailaw, dating administrador ning Syudad San Fernando. Aliya kanuman wala king depensa ning Enlex na migtas ing danum king Pampanga River inya limbog king expressway. Saksiya kanu inyang administrasyon na pang dating Mayor Oscar Rodriguez apisa sa Biana kareng meetings ing parikil king albug king San Simon area at mumunikala ng itas siya ing tete at sakaya naman itas ing dalan. Uling malilyari na kanita pa ing mesabing problema. Mupin, mas malala mo kanu yung sitwasyon amera patniting milabas a Domingo, inya metukal ing problema at meyakwa ing atensyon ing nasyonal a gobyerno. Improve ding NLEX. Uling kanita po, medyo may bug ng, lumapo, indanumpot ang mga sikaninguran. Sinabi mi na yung karela pa ito. It's a disaster in waiting. Kasi no, mig-upgrade kayong dalan, alright? Mig-upgrade kayong dalan. Itang King San Simon, in-upgrade nun pepabure niya yung makakulkul. Ako estimate ko mga less than a meter, 2 to 3 feet, hanapin, o 1 yard. Makakulkul yakit may ito. Disaster yun yung waiting ako. Yapin ng milyari niyang egay ang Pompalcon. Nung lalawen, istong mi-construct kanung dalan lalam ning tete. Kailangan niyang itas ing tete. Ing gagawa na kanuning expressway, kukulkulya at gagawa na lang mas mababading dalan. Ban kanita mika space, pilataning dalan ampong tete o ing ausandang vertical clearance. Metong kareng halimbawa ng engineer Kailaw ing tete king San Jose. Uling mababaying tete, midadalan ding truck. Ing gewa na ning Enlex, kilkulan ding libutad adalan para ketilareng truck, king sumangiran ding mga lating sakit. Inya mo ing resulta ning mumuran, makalbog libutad. Inyareng saken, nalapin man makadalan. Uling kanita, bun truck bu, kaya ni Paso Deco, elamidalan, dadalan la kening Convergence Road, kening Jasa, o na yung magkos na kanong traffic, karing do padalanan, o na yung inuman midalan, uling, matas lo, no? Japin, ginawa lang, kilkulan dahil alam mga yan, no? Ginawa lang malamu, nanita, overflow bridge, I don't know, naning house na kanito, kaya talalam kanila dadalan. Oo, potang kay keng side, dinilan de para karayong small vehicles, tricycle, pero makalbigla naman dito. Makalbigla naman dito. May atas uling. Yung tete at sunay. Sumangid na niti kareng may ngalabasan na balita ng CLTV 36, sinabi na ning Enlex Corporation at DPWH na itas da ning Tulaok Bridge ang pong porsyon ng expressway alalbog.
Agpangkang Engineer Fer, eno man makikisabi, king kasalungsungan na re-resolbahang problema. Inya mo, sana kanukaybat na niti, silipan dala mo naman ding sitwasyon, ding daralan king lalamdareng NLEX bridges, king partining San Fernando, itiing keng San Jose, Pandaras, Ampong, San Felipe. Na. So, kening in freeboard na kening kaya katamo, ang affected yung Pandaras, San Felipe, ang Popa, ing San Jose. Nung munta kang ini kayen, magkasay lalugong lumipat expressway. Diet ang keta sumangid kasi makalbugla. Den sakyan da mga siralo. Nung ali maglakad na lamo. So ita local issue yo. Nya miraras hanggang even provincial, national issues, no? Re-raise talam naman sana rening local issue tamo na kailangan samasan in terms of emergency nang kasakit ting mag-rescue, nang kasakit ting mami siyempre napuntalan la, di na lang relief, mangailangan ka pang mata sa truck, masakit. Nung sanang misanan da niya mo yung issue ngayon, itas do ren tete. Not necessarily gawan dong misanan, maybe medium to long term, 5 years to maybe 10 years. Metong pang pakisabi ng Maipking Department of Transportation, ing mamiyala kanusanang height limit kareng truck, baan kanita alila mga PC deng tete istong daralan la reng sobrang dagul asakyan. Kanita pa sasabihan na sana di nandalang maximum height then trucks tamo. Bang kanita, one is overweight le, karelang load overloaded la, mga sirala reng, dalan tamo. At the same time, itang height da, den kay tutod lababo. So, aliwa mo rin magkwarin pati rin aliwang mga regular truckers. Ako po yung kaya kong talasuyo, dyan nalumbang parungaw, ating pusong makabalen. Bayo po yung kakatamong tutuking balita. O reni po, nakatamong karakala talapanalbeng. Ngayon kaurasan na iti, magpa-shoutout na kayo po. Hello, Joylyn Salak Samson na malbeng. Kaya katamong king kasalungsungan. Antimurin po, tiindara ko, Choli Palabasan. Intatang ko Edite di Lumbang. Ayan, yung kanako pong Malagong Bayor, Rubilin Castro. At papa-shoutout siya naman yung mama na pong Miko Santos, itang Ages, tampo niyang milabas Aldo, itita Mary Ann Alfonso Canda. Hello mo naman, sega na gana na makatutok king kaya katamong programa. Magpa-shoutout kayo nung ating kayong pag-greet, malyari mo naman or nung bisa kayo pong ating ikutang, payabot kareng miyayaliwang ahensya ang gobyerno, malyari mo rin po, i-shoutout ko po yan. Bakanta po, miyabe kayo king kwentuhan, ang pong maramdam kayo. O ini po yung kaya katamong tutuking balita niya po. October 30, 2023. Apin po yung petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Makatapila na mo rin po may balam na pauli da rin miyayaliwang kasangkanan. Agpang po kay Commission on Elections, sinabi ng tutuna, may balaus ning pamagboto at maigpit da ning patupad deng aliwang aktibidad base po king karelang kalendaryo. Nalala po kaya retang dapat tandanan ngayon nga lalan king barangay. Pakibaluan tamo king report ng JM De Jesus. Ala ng atrasa na taga ng Mibalaos na yung barangay Sangguniang Kabataan Elections nga 30 ni Oktubre ngayon Banwa. Iting pasibayong sinabi ng Commission on Election o COMELEC. Pega na kana naman ng COMELEC di nga liwa pang petsa pong aktibidad na dapat tanda ng dikil king alalan. Magi-istrikto ya karoon yung komisyon kipa magpatupad da reni. Mumuna na king lista ng election period magumpis ng August 28 hanggang ng November 29. King panuniti, maging epektibo yan naman ng election ganban. Palaalahanan natin na pagtungtong po ng Agosto 28, midnight ito, no? Magkakaroon na po tayo ng mga gun ban checkpoints na kung saan, kung wala kayong permit na ibinigay po ng Commission on Elections through the CBSFC, ay hindi po kayo authorized na magdala po ng inyong mga baril or anumang sangkapan ng baril sa labas ng inyong mga business centers, labas ng inyong mga pamamahay.
August 28 mo naman nagumpisa yung filing ng Certificate of Candidacy para ka rin bisan tagal. Mayari itiki September 2. Ito po yung tinatawag natin na filing of Certificate of Candidacy. Ito po ay gagawin sa opisina ng bawat election officer sa lungsod at mga munisipyo natin sa buong kapuluan. At dito sa Central Luzon, there are 130 cities and municipalities. Okay? So visit our election offices from the hours of 8 until 5 in the evening. Bawal naman na yung pamangampanya malibatan September 3 hanggang October 18 at October 29 to 30. Malyari mo kasing gawin ni Tikilob ng campaign period na magumpisang October 19 to 28. Period. Dito lamang po authorized, ito yung period na kung saan authorized mangampanya ang bawat kandidato. Dito natin pwedeng ihayag sa pamamagitan ng mga tarpulina, sa pamamagitan ng mga pamphlet, leaflets, mga decals, at iba pang kapamaraanan, kagaya ng newspaper, kagaya po ng mass media, ang ating adhikain na tayo ay tatakbo bilang kandidato sa barangay o sa SK. Samantala, lumuwat na naman kanung 8 oras ng election kay October 30 from 7 a.m. to 3 p.m. Para ka rin kandidato, importante mo rin November 29, uling iting taon ng Aldoni pa mag-file Statement of Contributions and Expenditures. Huwag po ninyong ignore ang November 29 na deadline. Pagkatapos ng eleksyon, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga election officers at i-guide po kayo kung paano i-accomplish ang ating tinatawag na certificate, statement of contribution and expenses. Napakahalaga po na kayo po'y mag-file. Baka sa susunod, ma-disqualify po kayo. Agpang pakanduke, maigpit lang magbantay banga siguro maging masaleseng BSKE 2023. Makabuklat na naman kanong ipasina daring election officers nung atin buring ikutang, di kang daratang eleksyon. Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Aruray nga, kaya katampo nga, bisang kumandidatong barangay and SK elections, ayo po kakalingwan, rin nga petsa nga, banggit na po ni nga, Comelec, ano pong kaulaga, kaya katamo rin. Itamo nang pong boboto, itang petsa, ning kaya katamong pa magboto, nga tamo kakalingwan. O rin naman, rin kaya katamong pa shout out before commercial break, bakantay ala pong mama ko, king pamanalbe, kaya katamo. Hello Kirby, pamintuan. Ayan, Kirby mag-shout out. Kaya Aldoldo kang manalbe, Aldoldo da kang i-shout out. Happy Friday, Koyang Justin Dizon. Laganas Malbe, kaya katamo sasayak ng hausan mo kung atching malago. Happy birthday po kang Lulu Lourdes Calma. Iba't ya po yan kang Tita Ditas Dison Simbulan na metong mo naman po ka rin kaya katamong masugid at alapanalbe. And hello to Darwin Aneslagon. Shout out po kanu kareng kayang pamilya king Santa Monica, San Simon, Pampanga. Malbeya po yung kaya katamong kapatid Darwin at siya po keng Riyadh at makasaya po na albenyo kung kayang Darwin Hello kang Giner Parungaw na malbe kaya katamo kang Crisel Galang malbeya mo naman at ating papa shout out o pasensya na kapatade kay balo ingalagyo mo makasulat Korean kaya ba niya writing form of writing or Japanese pakikay na mo pakibanggit mo nemo in kaya kang lagyo bakanta shout out nakapapa shout out no pa mo po reng tao king kandaba siguro kandabenyo yan. Kapatade ako pumama ko king pamanalbe king nano pata uling king pa magbalik tamo pakibaluan tayong amanwan da po na pamag sane king kulitan marapat king syudad ning Angeles. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Tutupong manyaman, keti kay nga Pampanga. O neng minsan po taro gumakauli, lakwas na po rin kabalenta mo nga makipag-obra aliwang bansa, ne? Makanyan man, nung ayalben niya po yung programa tamo, balang alas 12, tumutok na kayo, bakan tayo po makaing miss itang siglada rin Kapampangan, kwentuang Kapampangan, eh. Ulim pong keniging kaya katang programa, Burimi. Kaya be kayo naman hanggang nuka rin kayo king kaya katamo kwentuhan king amanong siswan. Ano pong kanyaman na itang medyo mababawasan po na itang kaya kayong pang homesick kasi daramdaman nyo po rin kabale nyo balamo tso kayong ketang siping bale. Ane po? O ini bakanta mas lalo tamo pong marakal abalo king maliliari po kaya labwad Kapampangan. Aking syudad na po ni Angeles, miyayaliwang aktibidad nga kasalungsungang mararapat anti mo nga pamagmasusi kayong bulaning indung bilang Kapampangan, no? Naawasan tamong amanong siswan. Metong ka rin may sabing aktibidadis ing pamagsana kayong pamanyulat kulitan. Ban kanita api sabihan tayo ti akaya be tayo king pamitalamitam tamo koyang Norman Chotwico ne ya po ing metong nga pong artist collective ne artist collective ya king pamitipon king kalalangan at amanang kabyas ng Kapampangan. Kumusta kayo po, Koyang Ronnie? Norman po, Norman. Ay, sorry, Koyang Norman. Okay. May payabak po, may pa kaugtuan. Opo. Koyang Norman, medyo botang kakwentuhan da ka. Uling kaputol me pala ing dati ming interview kay ni Maralas kay po kasing kukulitan. Dating regional director Ronnie Chotwico. Okay. Inya makanya nagikang ayaws kung Koyang Ronnie, ano po? Agaga nakakairo mo kasi yung bala namong kay kukulitan kung ngeni po, ikayo naman, uling kwentuang Kapampangan, laganas po kanya nga kakit ng ating kayong popost sa activity na inline po kay nga Kapampangan, kulit-kulitan da kayo, kaya asanayan ko niya naman kanita, ing Koyang Norman. Opo. O siya po ika na akong pronunciation, kulitan o kulitan? Kulitan. Kulitan. Opo, itang kulitan, bala po karang anak kayo, itang may pangulit la, opo. Kuya Norman, buri ko pa mong balo, ikayo po biyasa kayong magkulitan, sumula. Opo. Pinag-aralan mi itang grupo ming aguman kalalangan sulat Kapampangan, siguro tinang 15 years minang panigaralan nini. Kanyan, yung pamanyulat. Opo. Kulitan. Buri ko mo pong balo, malibat ba anyang anak kayo, kain na kayo? Bala mo, may buklat na kayo ketang kaburian yung gambulan niya yung aliwa mo po yung form of writing tamo. Siguro itan talagang Kapampangan culture. Ikit yun na po ba talaga yung passion nyo ngayon? Kaya nano kayo pong edad? May gumpisa ako king kalalangan o king art 38 years ago. Ne? Kaya tapang panahon na ito, ako paintindihan, o ba't din ka akong obra, ing keraklan pamagat da Kapampangan da. Ako gagamit talo ang pamagat, nung nga Kapampangan mo, may ba't ketang may gumpisa akong mag-art. So, anyang mapila na banwa, kilkulang kita, selugsugang ke, at makanano kung may kakailig keng karening pamagat Kapampangan. So, ganyan pala, ikit ko na, at yung pilublubang ko pala ito. So, ngeni, yan ang susulong ko ito. Yan yung kikimutang ko, Aldoldo, gagawan mi, makanyan, kareng projects, gana-gana. Kaya pinitay, itang panyulong ng kalalangan Kapampangan. Opo. Kaya naman kasi, metong ka rin kilala ko,
na makanyan mo naman, malugod cultural worker mo naman at malugod king amanong siswan. Bruno, na ano po? Panganek ang anak kay Bruno. Kaya biyamiya naman kay pamanyulat kulitan. Po miyaliwang kulturang Kapampangan mo naman ning lilingunana. Kaya biyamiya mo na. Actually, yung mabilog may pamilya makanyan niya. Kasanting na po ni Tane, itang buong pamilya kayong malugod king kaya katamo pong kultura. Siguro ikit damo rin kaya kayo makanyan. Kaya at saka siguro po it runs in the blood kaya makanita mo. Pero king katutuan na Kuya Norman, ko kasi ako kaluguran kay po yung kulturang Kapampangan buri kay apse amanong siswan. Uning talagang ikibalo yung kulitan po. Pero I appreciate kaya po, takakakit kaya kareng susulod di malan, kareng makapost kay Facebook. Anya pong ikayo, makanano po kalwat pe ni garalan? Yung pamanyulat. Actually, ang ganyan ni panigaralan niya po kasi yung uling kulitan, yung sisimbolan na yung kaya katamong amano, so, kailangan may pamong panigaralan yung kaya kang amanong masalese. Kailangan may pamong balo nanularang kaya katamong amano, lalo na yung amanong siswan, ausanding metaphoric, ng adwaya kabaldugan. So, yan ganyan. Nung makananuming agkas, makantami mo naman susulat. Nekaya liwa keng amanong dayo. So, nekayo yung kaya katamong amano. Opo. Ako po, Kuya Norman, pag sumikapan ko po talaga na agagamit ko la retang Kapampangan terms. Nung ako mo, babawasan ko po talaga itang makagamit ko amano kaya katamo manyalita ako. Inya po, ita pinilaganas kong sasabihan po tapong atsukay nga paano payayo na puro gunong atyo ko pa mo rin kaya prosesong tatanggalan ko itang dayo king kaya katamong amano po. Sir Norman, Kuya, buri ko kasi Kuya, pag Kuya, ane kakapampangan po. Makanyang tamo, atche, Kuya, tamo po Opo. Ining kaya kayong pamagsani, king kulitan. Makanano kayo po karakal na magmamiya pamagsani, kare nga interesado. Keraklan ding pachimbitan da kaya karang eskwela timor na kay City College dakal ding mag-attend na ating may 50 kulang ken dinalan makanyan medyo masagit yung talnan itang makanta karakal pero keraklan ang atin mga 30 makanyan kareng tuturumi kasi programa ning gobyerno ini may sabi kaming Mayor Lasatin na ketang pandemic pisabihan mi na kailangan talang uling ketang pandemic kasi ireng tao may gumpisa lang may magpainting, may magbaking, may magluto, plantito, alalang gewa ken bale uling lockdown yung gewa da pinigaralan dito ang art camp Pilubluban da. Uling lockdown walang alang magobre. So, ikita mo na metong yang essential bagye, ketang tayo may kasi atin tapang barangay pass, miluwal mo reta mong metong kaya pamilya yung tatangon, minuman, reta mong essential lang pwede dalingunan, pota lumwala. So, metong tamo lilingunan ketang tayo may yung pamagart. Daren tao, nung makanano lang mag-survive ketang aldoldo pami bebe, liban ketang kabud na lamamangan. So, sabihin kay Mayor Lasatin kanita na biyahin tayong arket yang nila sa ako, samasan tayo, makanya. At may bisan na marugo, itang alang adong isip, in-house ni in tourism, misabi kayo, makanya, hanggang yan Mama Anlin Antonio, yan. Opo, kilala kayo po. Magalo ng banwa, yung gagawan ming ini, alam patugot, mag-exhibit, mag-lecture, mag-talk, makanyan. Huwag sa kantay na mitok nang.
Opo ka, at least po, may itong masanting nga agawa na ning pandemya. Itang mga realize tala po na nung importante king bieta mo aside ketang survival of course. Kaya po masanting nga po nga lalawa na itang melyaring ay ta na mika pa ni katagon anti po kanita na agambol tayong kaya katamong kultura at nakatula mo rin po na metong asyudad. Ne po, metong asyudad makanya niya ka-agresibo para gambulan niya po yung kaya katamong amang season. Bayo ta kayo po balikan ko yung Norman. Anak pong karakal kasing papa shout out. Ako pin po kaya kayo commitment mi po karelang yabe talaking kwentuhan eh. Hello, ini po palang magpa-shout out kaya katamong from Candaba, Pampanga. Yapin JP Dungka taga Mapaniki Candaba ya po kanon eh. Shout out po kano kareng family Briones Dungka, Barangay Mapaniki Candaba. Hello Ate Gigi Tunggol Tison na malbe po kaya katamo. Anti mo rin po kay, sa aking tita, ni Grace Vidal Antonino na nanonood po sa atin from San Miguel, Bulacan. Tagalog ya po niya, sinigit tamo nga kapurit Tagalog. Ako yung Norman, ining kulitan, kapilan niya pa, bala mo meging limpot talaga. Kasi ini old form of writing ini inya sigurong reta na talagang gagambula po kalupa yung pong cultural workers makibalo talagang malalam kay ning kulitan. Ing kulitan actually alang mikibalo nung kapilan niya may gumpisa nung iteng kukutang mo na. Pero yung pangabalo mi bayula pa din tang den Kastila, yapin kaya katamong sulat ini, ne? Yapining kaya katamong gagamitan na kasulatan na nung ka rin kaya ngayon dyan may gagamitan dala ka rin pangadi. Kaya tang minunang panahon niya bayula pa din tang den Kastila niya. Yung nga din tang larang Kastila lilandangan ini at peto kaya katamo kaya tang karela sulat, ne? Nung lawen mo ring ega ng Southeast Asian countries sa kasiping tamo at ilang sulat. Ne, at sulat gagamitan da nga nini ang gaman ng panahon na ini gagamitan da ne itamo mo ingen masyadong mikibalo kara sulat tamo nga rin ni ulimpin maluwat tami sakop ka rin Kastila. Opo, actually yan sanay ko tangkunan din kaya kayo ko yung Ronnie o nga apakibatan yun eh nung inga relevance na nga kulitan kay nga kasalukuyang panahon eh tapi ni tangaman wan yun ring ono ring aluwang kaya gagambulan de o tamo agawa itang makata pero nung ating nga pa pong mas malalam akapbaldugan para kaya kayo itang pamagkulitan idake tayo po karing kaya katamong talapanalbe king pamagbalik na po ning kaya katamong programa. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss
Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanya... O yan po, magbalik kayong kaya katamong programang Nanupata. Hindi magnagalog ko rin bagyan eh. Meron po tayong mga nagpapa-shoutout dito from Labne, San Miguel, Bulacan, selection team. Ayan, nanonood. Si Miss Ira Martin Gabriel Del Rosario at ang kanyang asawa po na si Mr. Wally Del Rosario. Andyan din si Arlene Padilla Samson, si Alma Del Rosario, Ami Kapinla, Richard Vidal, Dayan Lacambra, Ernie Dumlao, Jason Samson, John Nicole Bagsik, John Ray Vidal, Mark Makapinlak, Miko Abellera, Nigel Malang, Raven Del Rosario, Venus Saicon Dantes, Sheila Aliling, ayan, at saka si Wally, ayan, nag-greet ko na kayo. Thank you so much for watching. Kahit Kapampangan po itong aking show, ay patuloy kayong nanonood. O ita po niya kabalen, ano po rin ngali Kapampangan, magkaswelo la, kaya nga kwentuang Kapampangan. Lakwas na po dapat itamo kaulan tamo ing makaniting kwentuan. Inya naman, pasibayo kaya pong babalik, ing kaya katamo pong koya amalugod, king amanong siswan at kulturang Kapampangan, koyang Norman Chotwico. Koyang bayo kata may commercial break, kita nganda ka. Nano ing relevance na ning kulitan king kasalungsungan na panahon. Kasi makaninian nung pansinan tamo, uling keng malilyaring progreso kaya katamong balen o kaya katamong probinsya dara kalaran dayo at ditak mitatambunin yung kaya katamong nga mano, kaya katamong Kapampangan munta ka kareng mall, munta ka kareng tindahan nung karin man potang paksabihan mo lang Kapampangan, sir, Tagalog po, arakya ka. Itang, obliganda kang magsalitan dayo, denin dayo, obliganda kang magsalita, kaya tang amanong dayo, na nung ka rin, at saka kaya sarili mong lugar. Medyo, na kayo makapagbalubog ito Itang, ano yung alatang akarap, tuling, makanyaning manilyari kasulukuyan so, kasi kaya kaming susulat kulitan niya gagawan mini mo yung pamanuro yung gagawan mo yung agkas Kapampangan o yung aguman kalalangan sulat Kapampangan halos bulan-bulan susulat kaya kareng mall susulat kaya libre reng lagyo da reng pupunta keng mall susulat mila libre reni at bibigyan mila karela papakilala mo yung kulitan kasi paniwalan mi, nagagawan mi ni uling nung burita yung biyayan in Kapampangan at pasikanan in Kapampangan ing amanong sisuan biyayan tayong sulat na kasi in language yung amano alayang form taya kakit alayang aske may daramdaman miya mo anya yung malilyari taya man nakakit mawala uling alayang form taya kakit Ngayon iba kanito, pasikanan me ang pong biyayan me sulat na uling ini akakit me. Nung nano itang representanan nining sulat panay ko sasabihan nini kareng potong da ako magsalita. In language, verbal representation nitang lamaning isip na ning tao, yapining lamaning isip na ang puing kapanamdama na yapining luluwalya kaya nga mano ausandang verbal representation yapining language ngeni ing sulat yapining tang visual representation na nitang language nung metong kang artist gagawa kang painting
itang lamaning kapanandaman mo po pangisip mo, bubulos mo kitang meto nga painting. Mumuna sabihan mini panigaralan me, lumwalya kay nga mano mo, at kay ba't gawa kang painting pauli na nita. Yapin nita itang visual representation. Nung nanitang panandaman mo, yapin rin matuwa na. Para, meto nga kasebyan kanita. Loko, nung naning lulwal kay nga subok mo, yapin lamaning pangatao mo, ara. Yan, nung manaliwata mo, mano, manalilita mo salita, burin sabihin ng pangatao, manaliwana mo naman. Ne? Itang selan tamo kayang pamagluto, itang nyaman tamo pamagluto, nung nukran niya makikilaling kapampangan. Milako na ito, huling aliwana ka language aliwana ka salita manaliwaning kaya kang psyche, manaliwaning pangatao mo. Itang selan mo kayang kasi atandanan ko rin matuwa, sabihan da, potang magasado ka, loko, potang magasado ka, dapat rin kamati sustula lulot. Ela manibalang, ela sobra lulot. Kasi kung sobra lulot, mayumuya. Nung sobra niya manibalang, mas lamyang masyado. Nya dapat at sukita libutad dara ring matuwa. Nya makanyang takaselan. Isipan mo itang bulog bibili mo king meto nga pamangan, dapat saktula retang karela lulot. Makanyang takaselan kapampangan. Nya mapanistita mo kuya kasi kaya kalan ka rin magluto kapampangan mo naman na very meticulous tamo po na karas kay makanyan. At saka itapin po itang amanuan nyo po, tang ikit na katamo siguro sinulat kulitan, ikit na katamo minap si kay nga manong siswan, agad nang sabihin, kapampangan niya. So apin po kay katampang tao. Pero makanyan man, Kuya Norman, dinam kenan din, sabi mo susula yo kay kulitan ding lagyuda. Bisa ko po sanang manabusong bagya, nung malyari po tang alaka yung gagawon, pwede pong pakisulat kay kulitanin ka na kung ingaws da ka na ako atching malago, baka nita po, panigaralan kaya naman. At least man lang po itang ausda ka na ako balo kay pong isulat kay kulitan. Bagya po. Bisa ko naman kung mabiyasang kalupa yun. Ako yung Norman, punta lang tayo nitang kaya kayong pamagsanay kayong kulitan. Kaya na po at na kayo pong participants. Balik sabihin makasarani po para para karetang interesado pang makyabe. Bukas yung itang pamagsanay kayong pamanyulat kulitan. Kitang kapebaluan king Angeles City Public Library na. At king 15 participants as of today, kaya ba't pang mapila na may manaus ka ako aside from Ketan GC, siguro kulang-kulang mabot kayong 20. Itang capacity na ng lugar, meron siyang mga 30 So okay mo nung ating pang munta na liban ka retang makalista. Bayo na kayo pukot ng pasibayo. O hindi po atin pong magpa-shout out. Shout out po kanu kang kuya ay shout out kang apong Pabling de la Paz ng San Simon. Nga na pong G. Figueroa Timoteo. And maya pagat panapon po atching malago nga na pong Miko Santos kaya katamo pong pambato kay Misters of Filipinas from San Fernando, Pampanga. Kuya, makanano kayong tuturong kulitan? Makananitang strategy, baka nita iretang tuturuyo kumabye itang interest do. Mumunan dili dapat syempre in bisang manigaral kulitan dapat biyasa kay nga manong kapampangan kasi uling yapining representanan nitang sulat ito nung iya kabiyasang mga pampangan ala kang balong isulat makantaya ito kiba na nita retang amanong simply kasi antimo itang masakit masakit as in painful, masakit as in sick, ang pong masakit as in difficult. Keng Roman script, meto nga pa nga sulat ta pero keng kulitan para pareho pa ang sulat ito. Iting kisantinganan ng kulitan. 14 characters lamang rin kailangan ni memorize. Kibat sulat mo na nga ganong buri mong isulat. At ini masanting yung bala mo nung lalawen mo nung artist ka ausandam abstract art right ang
masantingitang forma na artistic ya makanyan at babagi kitang kakatamong kapanandaman ng panugali. Opo. Ako yung Norman siguro bilang pamakisan metong may muna man kay nga bulani nga indong nga manong sisuan na nepon indong dilang kapampangan nga ayupin po. Minsan po anya rin nila po retang video materials you na pwede mi po sana nga i-play. Kalo pa daretang papakita mo po na din. At ilang pong audio reta. At least man po, kami man pumipunta kaya kayong pamagsanin ini pong kakataang programa, di na niya pong maya pa oras na palabas nila po ret ang video nga reta, bakan ta retang kakataang pong talapanalbe mabiyasa la. At saka ano pong kasanting itang ating kambalong aliwang pamanyulat use aliwa mo po retang alphabets tamo po lakwas na siguro retang ating sekreto kasi as of now pa talagang magagamit ng kay po ingkulitan. Koy Norman po malyari nila namang balo reni po nga tawong kayabe yung gugusal aguman kayabe yung gugusal po para kay nga selebrasyon ning bulan ning amanong siswan ken po kay nga syudad ning Angeles. Aliban ka rin kayabe ako kening agkas Kapampangan tang aguman kalalangan sulat Kapampangan reni gugusal mo naman ilang kayabe akong susulat keng mga ragula papel keng dalan makanyan keng mall kakalat niya talaga yung kulitan libang ka rin Eliver Ebol Ritorio Rimano Jan Balatbat si Elliot then at dakal pa mamate 13 years na kaming mag-meeting kening lugar ko bala Lunes at ala kay mong gagaan pisabihan min Kapampangan pisabihan min kulitan kitang pandemic lilipat dorang bisikleta da karetang barikada bakan tamo mikit kami huling lockdown sila malyari munta pero lilipat dala ka rin barkada libang karela ining grupo mingeni darening talapangulis o rening awsandan talapaglalang artist ditak panigaralan da niya mo naman Kapampangan nung manalbe kayo kitang exhibit mi kening marky rening artist mo naman kakabiyaing karelang Kapampangan ditak rank title da alilanda ng Kapampangan manigaral lang sumulat kulitan as nakasanting itang malilyaring yenin siguro kaya kaming talapanusig keng namanong sisuan ala nang manyaman pang kapanandaman nung alinong ka rin nakakit mo ring signage tamo kiti Angeles itamo mo ingating Kapampangan traffic signs na Kapampangan lang itamo mo ing makay paulinan itang kiti Angeles metong kareng official language ng Kapampangan may ordinance ini kitang panahon na pang Mayor Ed Pamintuan so nyangini pairalan data pasikanan niya saup-saup ng gobyerno rening NGOs rening talapaglalang rening talapanusikeng kultura minsasan metong la para biyayan tayo ni baka nita uling ditak-ditak in Angeles o in Pampanga gagawan daning Manila lilipat daning Manila keni uling in Manila dead city in a matter of few years so lipad daning in malilyari king New Clark City king Kapas king Gay ay grabe nung etamo pagawan niyan itamo Kapampangan mitapos keng metong sulok kay bat kalyan da katamo kasi kaya katamo nga anak na alatang gewa kaya panahon tamo uling mitambunan tanang Tagalog ito yung kakatakutan tamong maragol sisyan da katamo rin nga po tamo ote da katatiro ote rin kaya katamong mga tuwe da katamo tirong Kapampangan or edeman binanten at sinalba yung Kapampangan Baloy po
Kuya Norman, panamdaman ko itang passion you, panamdaman ko na bandaramdaman da kayo po. At ala kayo pong aliwang pangadi kami pong buriming misulong Kapampangan nunay tandakal kayo po. Dakala rin kaya na aware na ating makaniting kimutan. Kuya Norman, buri ko kumbirada kayo pong pasibayo kareng daratang pang episodes na ning kaya katamong programa. Uling pong may bitin ko anak pong kaburing daramdaman. Itang kaya kayo makanya na amano bakang tamigising lakaladwa. Reng Kapampangan na kukulang lugod. Dakal pong salamat pasibayo. Keng tutukay po, may kita pong pasibayo. At saka, po kakalingwan, itang kanakong kulitan ng atching. Ay, opo. Thank you so much. Salamat po naman at dinin. Kapalit po ay kaya katawang po pakipagkwentuhan ni Kuya Norman Chatwico, malugod. King Amanong Siswan, malugod king kulturang Kapampangan. Magbalik kami po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Hello, King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng... Anarugong kabilising oras, kabalen, at syuta naruguking tauling dakay, ning kaya katamong programang Nanu Pata, bayo tang pumayari, bulikeng pong pabalo kaya kayo, ining kimutan, asusulong na po, ning CLTV 36 Lingap Foundation, at intamo pong benefit concert ing saup talakad kay Batning Albog. Ayan po meto nga pong konsyerto ayan pang tamo po para ka rin food delivery riders pwede kayo pong mag-donate para po karela. Ila po retang kabalen tamo pong may apektuhan ketang bagyo super typhoon gayan po pong Falcon labro gumaya ka pang biyayan inya so burita lang asopan. Akit siya po yung account name, ayan, yung CLTV 36 Linga Foundation Incorporated. Yung kaya ang pong BDO bank account, ayun po, letra 2 niya po,
Bakan tanong nga, bisa kayo pong mag-donate, alaya pong amount yan, hanggang magkano po ing buriyo, pwede ye pong idake. Ang importante po, meni ba yung pilubluban tamo, yung dadake tamong sao po, tapong pitipon-tipon tala po rin, ano pong karakal at nakatango pong karakal asaw pan. Albenye po ay ayan po, malyari kayo namang mamanaos. Pwede naman pong in kind, pero baka sabi mo pong mayap, pwede po itang goods, pero alita na pa mo pong mamiye pong imala na ne po, kasi baluta naman po tama mo rin kayong pandemya, mamaningat taong pamurin. Pero po itang aliwa pong donasyon, malyari naman po. Ayan, akit po rin, numero, nuno ka rin kayo po pwedeng makipag-coordinate. Yan, albengye po itang benefit concert na magkaswelo kayo po. Reni pong artist, reni kusang lubla pong may kiabe kaya katamu. Bakan tama, kahit mga kapakyabe lakeng masanting kimutan at makisan metong. O karetang maninaya, king kaya katamu pong manu for today. Inga mano tamo makaba iki. O yan, nakakaba na. Daramdaman tayo po yan, nga reng anak. Ila pong maralasang sabihan makaba iki. Nano kaya yung buri ng sabihan? Nga na pong Jofran, spoiled brat la, mga pasunuran la keng burida. Nga po ne. Berat la, paggagala nga na naman pong Annabel. Chamson Gonzalez. Nga na naman pong Ivy Martinez, mga panusigan la. Oh. Opo, kayo rin po siguro minsan yun ang ginamit ing makabaiki. Kareng anak yu, lakwas po tang mama ko. Kayo po takay burida makatakikila. Tang tutuki lang tutuki. O kaya naman natin lang buring salwan. Ibiye yung agad. Areta po agad ang sabihan ng mga to. O kakabayo naman rugo iki. At this point, detang maninaya, king kantang Kapampangan. O hindi po maganda tamo ika mo, apo, composed by our very own Jay Gopez at inarrange na po nga Jake Abella. Tara po, sabayan tayong kanta. Bismi
kasanting na po yan, lakos na po ka, para ka rin malabud ka rin nga po dan Ayan, puretang sese matuang harapin po. Ayan, ikay po kabalen balang aldo magkanta tamo po kantang Kapampangan kay kay katamong programa. Bayo tam po mayarig gambulan tayo pa mo kay katamong amanong si Swan. Dagdagan tala ding amano ay kaya kayong gagamitan. Kay katamong Kapampangan word of the day. Gagja. Ayan po pining elepanti. Elephant. Ayan, nakit niya po kayo masyadong familiar pero gamitan niya po bakan tamig kalat yan. Mayari niya po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ngening aldo. Nano pa ta abayan yung kumpasibayo king tutuking Domingo aldo na po ning Lunes. Ako po yung Jenna Lumbang Parungawin kaya kayong atsing malago ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman